Jesam. Dobro večer. Mene interesuje šta mislite, da li je srpski jezik, odnosno lepota srpskog jezika ugrožena upotrebom brojnih stranih reči? Recimo, imali smo taj primjer 1000.000. Hvala. Danas najveći problem, zapravo najveći problem globalizacije uopšte na kugli zemaljskoj nije našeg jezika, nego jezika uopšte jeste problem anglicizama. Mi smo, vi dobro znate, srpski jezik je bio pod velikim utjecajem francuskog jezika, uglavnom smo bili pod francuskim, dok su, na primjer, Hrvati bili pod utjecajem njemačkog jezika. To se najbolje vidi po ovim osnovama irati i isati, što mi imamo, na primjer, konkurisati, oni konkurirati. S te strane se vidi kako smo preuzimali pojedine osnove. Danas je gotovo nemoguće odbraniti se od utjecaja globalizacije. Zašto? Zato što leksika ne čini jezik, odnosno leksika prolazi. Šta mi znamo danas ako neko ne čita srpsku istoriju, šta znači opšte upotrebna riječ seba? Zapravo, ako neko nije čitao istoriju i ne zna, na primjer, da je to bio jedini termin za slobodnog seljaka u Srbiji koji nije plaćao poreze, ako nije danas je to historicizam. Drugčije rečeno, to je riječ koja važi samo za istoriju za određeni period. Danas riječi u jednom danu postaju historicizam. Drugčije rečeno, dođe jedan tip mobilnog telefona, mi još se nismo navikli na, onda dođe drugi. Odnosno, dođe jedna stvar, mi nismo još to ni uvezli, prođe rok toga. Prema tome, uticaj leksema, najveći je problem, nije problem leksema. Problem leksema uopšte. Najveći problem je problem adaptacije, odnosno prilagođavanja leksema gramatičkoj strukturi. Mi kad danas predajemo studentima ovako, niko, na primjer, od nas ne zna zašto je Vuk vratio H dok ne studira. Vuk imao, on najljepši svoj tekst u životu napisan, žitije Ajduk Veljka Petrović. I to je bilo sjajno, nema nikakvih problema, mogli smo i ajde i sve moguće. Dok se sveo sa riječju ora. I onda počeo da bilježi ko Srba, množinu, orasi, oraji, znate. Pa onda kaže, ako su orasi, mora biti nominativ orasi, a nigdje Srbi ne govore orasi. Ako su oraji, mora biti oraj, a nigdje nema oraj. Pa onda u genitivu množine kaže orasa, oraja, ali ima orala. Ora, va. I onda je vidio zapravo da se te riječi koje završavaju na H, jedine riječi koje nemaju konsonant, suglasnik na kraju osnove. I jednostavno vidio da se ništi gramomorfološki sistem srpskog jezika. Njemu nije bilo za H, briga je njega za H. Ali mi je mnogo bitno da sve imenice srpskog jezika moraju da se završavaju na suglasnik. A da nije uveo H, ne bi se završavao. Onoga trenutka kad je to napušteno, mi smo dobili ove rezime, dikte, ne znam čemu drugo, koje nikad neće postati srpske riječi, odnosno nikad se neće moći uklopiti u gramatičku strukturu, zato mi danas govorimo o posuđenicama i tuđicama. Posuđenice su riječi koji su prilagođene gramatičkoj strukturi. To je čarapa. Ko zna još da je čarapa i organ, i džon. Ali nikad neće biti posuđenica riječ, na primjer, bife. Zato što je bifeat, zato što ima osnovu za rezime, bife, ili bilo kakva druga. Takve riječi ne mogu jednostavno se prilagoditi. Najveći problem uopšte ovoga strukture jezika ovo na što najbolje to anglijski. Tvrtko Prčić je genijalnu knjigu napisao, engleski u srpskom, ili anglo-srpski. Šta je to anglo-srpski? To vam je zapravo malo srpsko, malo englesko. Drugčije rečeno, ako ne znaš engleski, upotrebi srpski, gdje ne znaš srpski, upotrebi engleski. I pravite gramatičku strukturu nešto poput onoga što su Srbi imali prije Vukovog jezika. A to što su Srbi imali bio je slaveno-srpski. Mi i danas kažemo, slaveno-srpski je bio jezik pismenosti. Ali to je jedini jezik koji su Srbi imali, a da nije imao gramatiku. I dobro znate da je to jedini jezik za koji nikad gramatika nije napisana. Zašto? Zato što je nemoguće napisati za gramatiku sa, na primjer, gdje ima 17 nastavaka u dati. Svaki pisac ima svoj nastavak. Drugčije rečeno, to je bio jezik babe Smiljane, kako je Vuko, a nije to Vuko, to je onaj Kuckalo, starac Kuckalo. Zašto babe Smiljane? Pa Vuk je govorio, kaže, to je jezik kojim se baba Smiljana svima smiluje, kako god kažete pravilno. Danas smo mi u situaciji kako god kažete da je pravilno. Ali ja se nadam da gramatička struktura srpskog jezika neće biti poremećena onim što Klein govori, što je velika istina. Da mi u novom pravopisu srpskog jezika, u najnovijem 2000, već imamo razdvojen engleski i srpski dio, odnosno jednačenje poslušnosti koje je apsolutno jednačenje kod nas za engleske riječi po pravilu ne važi. Drugčije rečeno pravimo dvostruki pravopis, jedan za anglicizme, a ako je tim putem krećemo, onda stvaramo stvarno anglo